Spesial masih buat Kang Baridin sayang. Bos Kartika Music, Bos Wijaya Kusuma, barangkali masih ada boleh. Apa sih wis bosen, apa wis blideman, apa wis blisuka, apa wis blit tresna. Kang Baridin sayang. Apa wis blideman, apa wis bosen, apa wis blisuka, apa wis blit tresna. Yen wis ora suka aja dilarang. Priwe sikarepe, priwe tanggung jawabe. Apa artine wong rumah tangga dipegat orang, ketunggon orang, diputus beli, dipegat beli, batin kesiksa, digawe larang, alias ngambang gawang. Spesial masih buat Kang Baridin, sing dua lagu sayang. Kesuwun Kang